alhamdulillah rabbil alamin ala kanu sahabi alhamdulillah anda ala tamu ti alhamdulillah masami ka sekar talende na yiduni musoma ni ko mas alhamdulillah an fana ala tamu sawu boran karamola hay kara bani hasim akosla mutor ngoro mbek aw ka paranga ka aw ka fete ando alhamdulillah ambake sabu mama de inshallah bi gala ni basha la ilaha illallah wa sallallahu muhammad rasulullah apena ala ko anga nyamra ala ala ka joba kelen kanga na para o ko so biore ampla kelen gabi to kuma ni marsi dira musorma an muso tiara nai me ya ni marsi kadi musorma an ku kira kisi nema bai ala nari ne joba mata ka musorma an muso ku mata ka fasiye an muso ku ne bolo bono fonde an muso ku ne na folore kafaratnya kakatla mengira kana ali kisine mabaye o kera sawe awu solo fuso kafura wala kan halalai kaya jela ali le lore ne diga alla balo kan doni ta kana chew o ya o tuare ni ala kana ali ya sababu auna se kisine maba amma to troina o granya aw masa anda barake noy na ada ni ni o ya to hadisa tlani ma ambelo ko kan karana o kante anen ni franco tikin bolo kisine mabaye anda barakina akasirai sabu wala boni alayhi salatu wasalam kya ko kake ka dayro mina uka Allah anya famu uka to Allah baraki fulana kya ko kake kada mun ga uzo bin lebu de kan ni uzo bin wala ba ta kare ina kana lebu ina Allah non men na wala lebu men na wada ku ko o to am ba te ni fulu hadisera an do ba do kelala an do so lebu Allah ko takama an andom sigi kela sigila atwana yani lebu kada mo ma bani andom sigi kela la ni lebu na na fa tu bolo ataw bolo o to ante malofe ganni ngaw panna maloma ni ngi muso to kila na ni de o bolo na ti malanga boy bi jom na mo mi anga madan ko ko anga ko do fawna kila na baraka nyo bande na anda ka pendo ko lo si ni zamani ngona o bati yani aka sauna o to amba ko ko to amba ni anga jamana ni mo fe jamana ni mo ko kuja anga ni Muhammad ta dinai ta ko la ta kara la ko na mala o kwati amba anga dinai ni noka amba sa kira anga dinai de amba ni ala fa yani sa ka chama agara fusi na ma anga dinai de o to amba da fa amba no amba na muso mu sera kenenga anga au be ba um sawre de kuja ni ne ba fa me sora ni ne dinda nyelo ikanye do simani ngarai akelenga tansiki ke ay tan sa musala musala bu ko jana musala ti agoro ta fumula se ko kandida ko anga musala ko sutura ko musala ne ne ko television na musala ko fumula musala ko telephone na namolo bamba ni famafe ko anga musala ko ndo ko to ta tugule kila na ni sutura kana sutura o ni mo ay bamuna to sutura fa la ga on to ko sutura nento ko re kana ni o ankara mo ay mara ni nanye amba la dina nyamo mo fo kabala kaw ba folibia para ku ba folibe mama mu sebena na tew ule ni kene sigi ko ba foliba ni haydara ban hasim ya sigi ngomana ya sigi anga Muhammad kam de ko sallallahu alaihi salatu wasalam wa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Talib ibn Hasim ibn Abdul Manaf ibn Musay ibn Nurata ibn Kadi ibn Nail ibn Bi ibn Malik ibn Nalaka ibn Muzaymata ibn Mudarika ومن معمني أن كلام محمد سيدي عليه الصلاة والسلام أنا أنا أقول بقول أنا أنا يعني ساعة على كذا وسمعت من يقول كذا ما قال عليه الصلاة والسلام حتى بدنا سمع رسول الحمد لله